pathian khong ina le za ngai na ro pui taka wangin ninga ni July ni sari sang ni som ni le pat ni kan lo thleng le ta a lom hle maya pathian hena lom thu soi na tur tam tak kan ne ni ti ria in hena lom thu soi ila tin kan zir lai kan zir chhun zom zel thea wang po hian pathian hena lom thu soi le thin ila zir lai za thum som sari le pathum na alo ni don ta a nimin lam le ama kan zir lai kha thiang hlim na chung chang thu ani ani ngamazat kan zir kha ni a an henung bera pathian nen kan thlen huna thiang hlim fam kima kanom na tur chung chang thu thiang hlim fam kim na chung chang thu te kha kan zir kha ani a voinai ro chuan pathian ko hran te he kan zir chhun zom tur ani a chuan ani yang zat nge kan zir don zir lai yang zat ta nge kan zir don ka hrelawa mai ro chu hei hi voinami hi apakhat na an ni phot don ani ti chuan pathian ko hran ti hnuaya chuan kan thupuya tan voina tan bi khian a om zia ti ani anga pathian thu kan siar tur hi sansin tha ma thaya bung som paruk chang som le pariat ani a ilo ngai thlang u tin nang petera ini ti ka hril boka che helung pui chunga hian ka ko hran ho karem chhowanga mi thi khokul kong khar te chuan chu chu an ngam lawang ti ani a la pana thu malmin som sakro se amen ko hran chung chang kan zir dona lali suan helung pui chunga hian ka ko hran ho karem chhowanga te tuna kan han siar tak he helung pui ati tak hi tunge ni ti he zo na lian pui om ve reng thin ani a ko hran a sang kan ta ngai dan le kan soi fi dan in chen lo mai theya ka thalik lam chuan petera he ani e anti ni in alang bera petera ti sulung pui ti na alo ni ve box sia wangin chu chu adik mel takin alang ani petera chung thu a soina a ang hle renga amai ro chu petera chung chang a soina ni ta sela in ma chona in bia an ni sia he ti tong kam man he angai do nem ni ti in helung pui ti lavin I chunga hian emo nangma hian ti nga lo mai om tak ani antia mi then khat te chuan helung pui ati tak he anin biak na thu hi o ai mi tang hian anin biak na thu hi chui taila peteranen anin biak bing na chan hi I suan mi ten tunge ani mi ti tia zirtir te azo na peteran achan dik wang ania lali suan ama chungchang thu asoya tunge ani zirtir te nan hriat lo hlawin zo na zot pa in zirtir na pe ka tumani petera chan na adik zia le ti sa le thi sen hriat tir nilawa pa wanami in a hriat tir ani ti lali suan a soi chuaka ti chuan ama chungchang chu soi chhun zom le in helung pui chunga hian ka ko hran ho ka din chhawanga atita ni in alang zok ane kan mi zo tong kau che atanga chhut phei chuan he ti he kan bulami kan biak lai te soinan kan mangai lawa keima ni chungchang thu thup dewa soinan kan mang zok thin ania Poland Krista mi pakhat ka hria ati chu ama le ama ain soina aniang deuh hlek khan thon ni korin bung som pani chang ni a khan helung pui isuan ati hian helung phum foundation ati na ania thon khat korin bung thum chang som pakhata ama I suang e chu lungphum rem to sa ani thu le chu lo chu lungphum dang tu man an rem thei to lo thu kan hmuwa Krista Isua chu akila lungpoimo ber ani te thu FSC bung hi chang som ni akan kan hmu boka tin zai ona lung fia nu akila lung lutak phum nget tak chu ka phum ti po hi Isua soina ninge in alang bokani zol ne isai le khabu bung som hi le pariat chang som paruk ame hi chu lung phum so Isua Kristania chu mi chunga ngei chuan ko ran ho hi rem chho ani ti he ya poma hadam berin karinge ti chuan ko hran khovela lali suan ko hran adin he tu dang chunga nilavin ama chunga ngei arem chho lungphum rem to sa nging lo tur chunga ngei khan arem chho ani te he pommila adik
viewin arin ko ran han ti he kan mi zo bible ko ran tia le lin hi atlang puin sap tonga church ti hi ania New King James Version hian chu kan hua sa pho chuan Greek tonga Kyriakos ti an le lin na nia a Greek tonga chuan Kyriakon doma ti chu lalpa in Lord's house ti na nia Christian te pathian biak na in soina ani hemi ang hiani chuan church ti chuan ami hring isua ring tu pathian mi te nilavin Christian pathian mi ten an pathian an biak na pathian mi ten an pathian an biak na in zo ka chu ko ran church in atuma chu ni in alanga chu ti chu lo ni ta se lali suwa khan helung pui chunga hian biak in ka sa anga atina emni ni ta ang tin angai thei dona chu ti chuan ko ran ti ming lalpa in ti ngai dan atang hian ani nge in alanga zoram biak in tam tak po church tia tar ani na sana hi Presbyterian Church tiamo Baptist Church emo tin ko ran dang te po sumi church tia biak in kan in khom thin na kan tar hian a biak in a zok kha a ko ran chu ni in atilang de hleka ma se chu a pathian thu ina ko ran atia hi aniangem te hi ngai tu tham tak ania Greek tong a church tia le lin Kyriakos ti atang chuan church te chu pathian biak in ti na mai chu ni in alangani chu thlung tharai ro chuan ko ran tia kan lak tak ber chu Greek tonga ecclesia ti ania hei hi chu Greek ho ten biak in soina nan mangai reng lo thunga tual chunga pathian mi in Paul khom ho local congregation te soina atana an man ani tindela Bible let link to lar tak chuan ecclesia ti hi ko ran mi te soinan congregation ti in alet deuh zela ma se tir ko te thil ti bung som pakwa chang som thum pastaria hian ring lo mi te temple soina ta na manga chu King James Version point a chom ta zela chumia tanga lak chu ningai tur ani kan mi zo bible a po biak in ti in kan da ve maya ring lo mi te temple soina na biak in ti kan mang ve mai po hi bi te chu abula hian bi te mang thoma ila a thachia lem lovin alanga New King James a hi chuan an mang talawa lelin na dang heng Revised Standard Version te New English te Phillips Modern English te le Jerusalem Bible te hi chuan an mang lo bokani Christian te pathian biak na in le ring lo mi te temple soi na biak in ti man kop hi dik chia in alang lo deuh ani ecclesia ko ran church tia le lin tak ber hi ani na taka chuan congregation mi pui pung khom soina ni ti kha kan soi to a Israel ho chung changa sinai tlanga an pung khom ang chi soina atan po khan manania tir ko te thil ti bung sari chang som thum paria ta kan huang khan organization emo society emo nilavin in khom ho soina ani bera chu tiani chuan ko ran chu pathian mi te pathian betura pung khom thin ho te soina ti na ni William Barclay chuan lali chuan helung pui chunga hian ka ko ran ho ka din chawanga ati truma atong man hi thuthlung hluia mi pui pung khom soina tong kam ga hal ani atia hemi ang hi chuan ko ran chu pathian mi khovela ta pum khat ni tur le Krista ta ni tura ko chua ho te soina ani ko ran rilfiana thaber chu tir ko te thil ti bung kwa chang som thum pakhat he ni in alanga ilo ngai thang chu ti chuan ko ran ho te chu Judai ram vela te Galilee ram vela te Samari ram vela te chuan an nget deuh dewa muang takinan omta a tin lal patri de kin tharau thiang lim thamuanin an oma an lo pung ta tela tiania heta hian ko ran ho ati te chu ami hring isua zui tu te ngei kha an ni ti alang
pathian in ami te ni turin thimata min ko suaka chi than lalpui thiam nam thiang lim pathian mi te a min siama chung mi te ngei chu pathian ko ran ho te chu kan ni petera thon khat bung khat chang kwa le thon khat korin bung khat chang hi te a kan huang khan hei hian ko ran om zia le ko ran chu enge ani chiang takin min rila lali suan helung pui chunga hian ka ko ran ka dinang ati kha hei ngei hi ania an tram chi anga thang liana khovel huwa pathang ta zel hi ko ran chu ani he changa tanga ko ran om dan kan mu te chu hetiang henia pakhat na chuan I suaring tu le azir ti na pom tu a meya pa in tin pahni na chuan an dar na pianga an rin na phatsan lova nget deuh te kha tin pathum na chuan lalpa tri de ka om a thlamuan na chang tu te ania palina chuan tharau thiang hlim thlamuan le hruai ni tina pung deuh te chu an ne chu ko ran ho te chu an ne hei nge hilali suan ama lungpui nget chunga adin chuania mi thi khokul kong khar te point chuan ngam lova anti tlom zolo chuti chuan ko ran chu building anilova ko ran mal denomination anilova ain sarkar na poni lova ring tu mi mal tin te krista I suwa pum khata siam te hi ko ran ati te chu anni lalpada thu malmin som saro se amen